That's it. Dito din nam, apo nga nagbalira nga paborito. Dagiti kapag hayam tayo. Di ka mo lusun ti original nga ng kantata. Anyway, na bago malam yung adi, kablawang man, dagiti amin nga, Mildred, ito'y Villa Carmen. Kung ano ito'y kabsat tayo. Villa Beltran, wala na? Villa Beltran. Kan kastamit kini Ate Emmy once again kung na to'y Music and Me, pero I'm not sure kung na lang nga ro na nasayang, pero kung kanta Emmy di ididayta ko na so kay nasawan kaedad naman lang kaedad naman lang ni board member Fred V. Alilikin ni Ka Emil Castillo, and that's it. Dati ito mo tawag dito wagaro nakakainlove naman mga kanta nyo Karuba from Anti-Charity. Sir, para kasi man si Rukti Pandiling, please, from Emil Abalos Jr. Oy, Abalos. Yes, medyo kabagyami dito basta Abalos. What? Naragsak nga dengdenggan dagitoy sonata makaikat ti stress ken makapasalati sawing na. Ano naman from Portesan. Watching from Baguio City, from Naid Eliponga. Sir JM Ken Surgeon, para kasi man po yung Mildred. Sagot ko sa mga taga Santa Rosa, Santiago, Marcos, and Valdez family. Thank you po, mabuhay po kayo from Mang Tomas Marcos. Mang Tomas, kaslakuan sa ama dahita kaya iti sawa-sawa nun Wana. Sarsa. Ayan, banggal daw yung manong John Ken JM, kablaong dakman nga, madamang agdingig dito programa yun, ito yung pagayam yung ninyo de la Cruz. Apos, madingan na nga pagtatanikap sa nga ninyo. Medyo left behind, no, iti sonata ka, dagitay katawanak. Okay, data po the main reason why we called our duo for decade. Iti sonata nga kang kansyon na kung iti sonata nga kabaalag abo nga ikanti hostisya kada kitay 70s, 80s, 90s kasjay. And ni John Mark Button dagitay 80s, 90s, 20s. So to sum up, 4 decades po data. Manipod 70s up to the present. Ngam kaputa na bayag kami kadkaduan si Mobra pa yan iti may nga dekadan apo iti kwami so nga numabalin ko mga bali 25 decade do wow apo data ka mabalin ayan, and hyphenated po apo dati 4 decade dati das na di 4 das decade iso nga hanga masapol nga ikanti SDJ decades ayan dati reason iso nga dati mga magbaga nga ni api ka sa wrong grammar mo dati naganda no, it's correct because dati hyphen na English data apo na sursurok iti elementary act. Ngarod madi nga kompleto iti intay panag kakadwa iti may isang Domingo na awan dito nga sonata nga isagot mi kadagiti so amin ang apo nga nalaing nga bumalse. Tay kapintasan na naglabasit day tarupam Kiday mo anaahitan sino katang pinaugadam Buok mo anak kulayan pintas nga aglaplapusanan Tidakas nahan nga nilakay mo tiin ka isagsaganaan An matatay makibibiyang no isuti pagragsakam Uray pa'y amin kan kakit na yunam sang ulikot pa ekstensyonam Angin kumaisardeng mo kuman talakay mo alipliputam Ta isuti ng aklang kaniyam idi bardang isik kapailan Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tiktig na mo analibet Mildred Tunak no tay ka denden ng mga sawa tiin ka ipatpateg At dalagarot ken kandi ka paila amarmarneg Dala kita nga komentary ako Anak ko na Boy pakablaw man kung ni Arsenio Pero Esteban Jr. The Assessor's Office, Local Government Unit of Ramon Isabela and the rest of the employees of Assessor's Office Jailangan niya LG Ramon. Ayan. Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred Jakmeten mataro san tikting na mo analimed Mildred Kunak no tay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnet
Si kantay kabak nangang tila ada pagpalpal ilangam 24 oras ka nga online puro selfie karga na ta timeline kasano nga tamet tay pamilyam dimpay pulos sa mapagserbiyan kasta lang nga rodan iti up ng balang kantis kanto pailang Manang ko at dapat oras mo at anangin day tabiyag mo of mayor's office kanupa Kudi, when no narasay takid kiday mo Agselos ni kin Kumarema MPDC of course and the rest of the Day nang aklunket kan si bubuo Papudawem day tapuso Day tatpintas anapuno Papudawem day tapuso Day tatpintas anapuno And of course, Treasury Office Pie and Mayor's Office Pie and alantan tumanan budget office. Plantilla oppositionan. Balik sa amin nga damdam nga. Anyway, po nagragsak HR talaga office, budget office, GSO, MCR, accounting, Jibanda jay? Ni Babit. Mate. Babit office. Babit office. Tapos ano jay? Jay? Hindi naman laki malagipin. Engineering Office. COA. COA. Commission on Audit. Yan naman, audit. Tapos J Motors. Commission on Audit dapat DJ ni Budget Officer Kasi agrime, DJ edit deli so kundi audit, di ba? Anyway, good afternoon magkadagiti Budget Office officials and officials employees ka naman lang headed by Madam Edith and of course dagiti da dumapay ken ibakag kong adijay yan Mayor's Office man ni Kumari Emma nga naano sa mga titi Barnats kanyak no dumtengen ti panawen nga haanak hanga mapalubusan ti may nga banag iti biag ko Barnats solbon mo kan ang kumasapol ti Durkulax you know what I mean okay that's it and iti oras kapag kaya 44 minutos kalpasan ti alauna. Yes, and may samanan na po nga sonata ating kapapugtuan. Courtesy of tawag. Engineer Rodrigo Tertetata. Medyo ilid-liday tabasit amok nga medyo nariga mong basit. And big sutin tamanan. Another 100 peso load. Once again, courtesy of Engineer Kokoy Terte. So with your name, age, address, and title of the song. Ito lang nga po, 0915-071-3686. Ngayon iti sumungbat lang po nga kita emigat di kitay taga Ramon. Kitang taman? Empleyado? Okay. No, empleyado, nga ito baka kung kanya ni Engineer Kokoy Terte. 300 pesos, ti padawat ta itata. Empleyado lang po. Empleyado, taga Ramon laang iti mabaling nga sumungbat. Ta courtesy of Engineer Kokoy Terte of Ramon Isabela. Yun 300 pesos. Ngam tumawag kayo apo dito cellphone ko. Wano dito official text line. No, sino tumuno na apo? Iso ti mga bak. Taga Ramon laang iti mabaling nga sumungbat. Dahil ito yung arudan iti datlaga asunata. Ay, ulitin ta. Aray nga ahan ng empleyado basta taga Ramon. When anybody from Ramon Isabela di mabaling nga sumungbat apo iti dahito yung datlag nga sunata worth 300 peso load courtesy of Engineer Rodrigo Duterte. Terte. Ay, Terte. Dahito yung arudan ako. Tawag Awang pay mata. Hindi pa nang rugi sonata. Ito yan apo iti datlag sonata. Kasi amo dilagya irigasyon ko talaga nga medyo kasi S na ni Coco Martin S. Coco Martin. One S. Coco Martin. Tingar din ako. Dito na buya di Bambanti. One saka pantawan nagtokar. Si kamati Coco Martin di abra eding panawan. Dahil tingar din dito talaga sunada. Pagtawagan da dito yung text line. Official text line when dito yung number ko mabanilatan. Number mo basta taga Ramon ti sumungbat apo. Dahil ito yung arudan. Rugi na pala. Tsakatang. Awang pay? Tsakatang. Iyat at ito tupasit. What's in Dating ardan. What's in music
makes a sound for a heart to sing along. Hindi naman tawagin. Like a choir within the air, there'll be music everywhere. Nagtaw-tawag. Hello? 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 Awam mo at madi mga sumungbat. Hello? Awan eh. Tata, sumumbat man eh. Pakikapsutan na po iti monitor yun. Tano magkarinigan tayo. Ayan. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. And sino dahil ito'y apo? April, sir, na taga-Villa Beltran. April Liwag, sir. April Liwag, taga Villa Beltran. Yes po. Okay, iti tamdamagi minus sino tinagpapremyo. Iti 300 peso load. Sige, man, tata. Ayan. Umangtad ka lang iti ko. Basta ano, maibagam ako, ma-chance mo gusto mong bad. Sino tinang papremyo nga 300 peso load? Awanan naman kami. May patak, sir. Okay, adamo tumutawag mo ni Ninang Avelina Bartolome, madamo tinakaunan. Okay, wait lang. Okay, anati title ng aro, the sonata ading April. Words and music, sir. Words and music, sino tiki mansyon? Amo ko hindi title na. Okay. Anyway, gusto di jay sungbat mo words and music. Ket sapay lang kung matatandaan nga itinang 30 pa premyo ni Engineer Kokoy Terte. Asi dagpay di Villa Beltran deta. Dapat matandaan Oscaris Isuna. Ayan. Okay, so that's it. And kung mablao ka man nga road basang. Kada kiti taga Villa Beltran. Mablao ka taga Villa Beltran. Adi asawak nga ragde Pure Gold. Adi Pure Gold, ay lakay mo. Winter security guard. Kasi nakita ang kadwana tatay. Okay, thank you so much for joining ating ambasang. Okay, that's it. Apo, iti na nga bakit 300 peso load. Courtesy of our friend Engineer Kokoy. Napakay din ti cellphone mo. So, pa yung nakataduda and kasi nga dito nga kanta apo, kaya milang nga ikan iti, kwanta baka ibagayong haang apunpud, no? Dati apo, di kanta. Words and music makes a song. Di ka di words and music. For a heart to sing along. Like a choir within the air. There'll be music everywhere. I beg a tear across your cheek. A smile from you is all I need. We'll give them cause to breathe the air. There'll be lovers everywhere. I'll be your singer and your song for all the love you brought along. I'll be your day, you'll be your night. I'll see that everything's alright. I'll turn the ocean into sand. Like my heart is a command. I'll make the raindrop turn to snow, and let everyone will know that there is love. That's it. And once again, iti nangabag iti 300 peso load ni ating April Liwag iti Villa Beltran Ramon Isabela. Yan, adupay tiket na nga sumali. Tawag na tayo, but luckily
nalpasan. And John Mark nagkatuin tayo mo Timothy nga sonata para 80 seconds set ta. And we will be back with more songs and raffles and raffles kung naputin. And more prizes sa karubang. Arod, iti mo nga sonata may para katagiti agluluto apo iti late nga lunch da dagiti na udi ta inunada mo ngamin iti na pa nagpapukis, nagpakupure, anapit ginararamid da, nagpa-reband. Tatama, bisinan kayo! Kung sa ilapag naman ay? One. Yeah, dayo ma. At datwa, anak riri, onek pampasahero, agit ni, taat takan payot amati, idi agden natwa atami, tagitoy, di agririri, agnaganti, bitut kinsinti, nakatugaw nga inanglit, nabasol anabangsin nagpengit kay dwa at hami nabuangit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapan ag-referee itamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos sa tupol nangisip na ramraman pa'y anapisit taymet pasahero at tindera maryatong ngiip tinagan na sangsangitan na tayla puna kamatis pariya na tugawan na iti panagtalupisak na kasla ubing amalataga ingkusay-kusay nat sa kana nagluka isjay pandiling na kaputa di makaanawa tay king i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagomit tay tindera tay palsiit akunada imbala na kamatis parya kasla bulintik intirador na anak riri onek pampasahero ajip ni taatakan payot amati idi agden natwa atami tagitoy di agririri agnaganti bitut kinsinti nakatugaw nga inanglit agpinabasol anabangsit nagpinget kay dwa atami nabuangit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon mapan ag-referee itamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos sa tupol nangisit na ramraman pa'y anapisit kaputa di makaanawa tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit ginagomit tay tindera tay palsiit akunada imbala na kamatis parya kasla bulintik intirador na nagsardeng ti apa-apa kapukin tindira amaria nagsardeng ti apa-apa kapukin tungi if amaria Okay, eksubli ka nga rin nga ro. Apo ka aro ba kalpasan ti sa pagmamano palagi.